Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Amma ba'du Astaghfirullah Alhamdulillah Untuk pertama puji laurukan Allah subhanahu wa ta'ala Menyemas salawat dan kita sallallahu alaihi wasallam Rilalan ye waktu mabarakai Meloka bicarang PCD Ada masuli nama segala lolongan Nah karena saya kurmai Tariqat al-Mu'tabarah Tariqatul Anbiya'i wa Tariqatul Awliya'i Yanaritu lalannai Nabi sibawa lalannai waldi Memuari insyaAllah Beraiya sabak Maka tambah peta 40 juta lorukun Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan tanah puduyan terbari Naritariun kung Allah subhanahu wa ta'ala rilinu Lebih-lebih pamat kiri akhirah insyaAllah Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini milo bicara kue dengan segala rendah hati Tanya makada aku jimpiali Ia naritu Aku jukungil lori kung Allah subhanahu wa ta'ala Menyari amanun nasi wasibah Tapahan mereka makida Lewat dinak napa alangi Surugai, ranagai, ars, kursi Puangi itu panarasa puang wet piru Ngeriasin nak nurun Talim banyu riambut tak riasin murullah Talim banyu riambut tak riasin khalqah Memancaji darai riasin Ahmad Memancaji jukui riasin Muhammad Edoi riasin itu insan atau tahu masuk nirlinoi riasin itu anas ia riga rupa tahu jadi tapahan maka dia tahu isi dini rupa tahu itu ni sini umat Islam lebih kungkahan mula-mulanya napancaji minita adama boleh ripae pasal ia naritu boleh ria lusuk na tanai wai angin si bawa api rumah kutopir itu anak apona betuan na sinin na anuri andrewe ini boleh menemua rituri tanai alusuk na iya na pancaji Allah Ta'ala asperma atau man Okutonya ribaham makriyana tu nampak takap direk na we sumpah jatuh mati Nasabah asalat tak boleh ripai pasal Deh na ton rokok deh tu na to suju Nasabah yara tu mati Boleh ridia na lau ria imte Na to lau si ridia Narimundinar Naya alusuk na tanay na pancaji wiritu Allah Ta'ala waddi alusuk na way na pancaji Allah Ta'ala waddi alusuk na anyin na pancaji kung Allah Ta'ala mani niya to si alusuk na pinapancaji kung Allah Ta'ala mani ka alusuk na waddi na pancaji tubuh alusuk na waddi na pancaji ati alusuk naman ni dipancaji nyawa alusuk naman ni kaya dipancaji rahasia Iro rahasia lebih alusuk pi kedudukannya daripada nyawa na iya onron na wadwe ikui ripalawangan na jukui nito si onron na wadwe riantarana jukui na bukui nito si onron naman ni rilalan na bukui nito si onron naman ni kaya rilalan na ritubukun na bukui na iya jaji ribuku darah ina jaji ure buku mata lotong dan nia uso yarga jantung nia tu si jaji riwat dia oli enar itu jajikan uku isi mata putih dan nia buah nia tu si jaji himande
otak enar itu jadi limpau nia tu si jajir man nikai ia nar itu ini nawa nar itu jadi rupa nyata. Selanjutnya ring di Quran apa sila upang Allah subhanahu wa ta'ala ia nar itu alusukna tanai uai anginnya si bawa api ribentuk ni tubunna watwiru na sebab pole rupukna aku ramarajai pada padana aliku ennar itu jadi mata baina jadi ia dua kai jadi salang ke atau sai jadi salang ke abiu jinni jadi ulu hai jadi perru khoi jadi uso dalenge jadi culi atau zalenge jadi culi abiu rai jadi ate zinge jadi rahasia shinge jadi siku atau singe jadi siku abiu soe jadi popang atau zoe jadi popang abiu toe jadi alek ke atau zoe jadi alek ke abiu aini jadi nafas baini jadi nyawa pai jadi wareteng atau kokue jadi wareteng abiu kikue jadi timu lamenge jadi lisubabua minge jadi mula jadi nunge jadi posi wawe jadi buku aleke hai jadi lila lameng alikuwe jadi utu ia dua ia itu jadi ajil wali sini umat selamat bikum santri naya riwat kusokuna bentukna tubunna ini tak ada mawatiru riwarungan ni rimalaikai surah Fatihah makutopir tungka anak alolomelo masuri ini naya sasaran na iyan itu bismillahi sasaran na rilunna ar-rahman sasaran na riutena ar-rahim sasaran na riurena alhamdulillah sasaran na rirupanna rabbil alamin sasaran na ridojoli atauna ar-rahim sasaran na ridojoli abiuna ar-rahim maliki yaumiddin yang itu sasaran dari mang abiun iya kana abudu sasaran dari kanukunna wa iya kana stain iya itu sasaran dari sadan ihdinas sirata sasaran dari ilana al mustaqim sasaran dari buku alekna siratal ladzina sasaran iya dari turubana dan iya dari ilana an'amta alaihim sasaran dari turipusina bayril maghdubi sasaran dari as-sunnah alaihim sasaran dari jantunna waladdallin yang itu sasaran riatena darana dan nya jutuna paparinger yang itu nama karama rupa tawe nasaba angka mana ni hurufna akorangi dua tak kali ini ya tuna waji rupa tawe mak baca akorang nasaba alita riasan akorang ya tuna angka sanksinya kulir Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna man la syaiha lahul Qur'an fasyahitan syaih ni gani tahu de nakan teguruang iro orangi majib kusitangin di kenalaan reguru sini umat selamat dipungkit andre na pani ripat tamai nyawa na yaro nyawa rahasia na pong Allah taala sifatna masuk mutama rilalanna tubuh nariku masui nyawa na baca ritu la ilaha nariku mutama ritu na baca illallah saya satu makda nariku mutama na puada ritu Allah nariku masui na puada ina ritu huwa na iya masuk mutama nariku nyawa si bawa nafas rilalanna si susiwan ni iya nariku kataluratu telu lupa sebut apa ipi memakdai na iya ro nyawa si bawa nafas si lain ni biasanya nafas masuk mutama ni itu si rasanya nyawa masuk mutama ini itu nafas nariku masuk nyawa syariat ya sunnah nariku mutama nyawa tarika ya sunnah nariku malebangi nyawa hakika ya sunnah nariku marat nyawa ma'rifah itu sunnah dan nariku makita nyawa itu Allah taala rahasia itu sunnah dan nariku makita nyawa di alangi itu sunnah dan nariku makita nyawa di lino nafsu itu sunnah dan nariku makita nyawa di akhirat tajang itu sunnah na iya arumna nyawa ini itu oppai nomor sedi ruhul kudus asanna munroy ritai nomor dua ruhul alam asanna munroy warwaroy nomor telu ruh an-nabati asanna munroy riposie
nomor 4 ruhul idhafi asan namun roy sulbiyai na ye roy asini sulbiya ye na itu bibi na ye rupa tahu sini umat salam malabikung ke hadre tajupui madicet dece makdeye ne pannasaini ajajinna tajanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam arimakdanna Allah taala dan hadis qudsi betona apa sigit sui sifat akarranna pong Allah subhanahu wa taala sifat akasinganna najajina tajanna nurun Muhammad de amulanna betona sakna yaro biasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak diolo na pancaji pong Allah subhanahu wa taala rindu dena napa na pancaji siwa-siwai ni napa na pancaji pong Allah subhanahu wa taala nyawana Muhammad pula ditajanna nurun Muhammad iya ni napa sina pancaji Allah taala nyawana nabi pawai pasurung riasani ulil azmi betona nyawa pulir nyawana Muhammad ni napa si na pancaji nyawana ni ta ada mari sinin na to ko nabi pulir nyawana nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni napa si na pancaji nyawana malaika iya mana pulir nyawana nabi ni napa si na pancaji nyawana sinin na wali pulir nyawana malaika ni napa si na pancaji nyawana sinin na tau matapui pulir nyawana wali ni napa si na pancaji nyawana tau munafi pulir nyawana tau matapui ni napa si na pancaji nyawana kafir pulir nyawana munafi ni napa si na pancaji nyawana sitangi pulir nyawana jinni ni napa si na pancaji nyawana sinin na olo-olo pulir nyawana sitangi ni napa si pancaji nyawana sinin na boy ritanai nyawana olo-olo ni napa si dipancaji nyawana batu pulir nyawana tuwe manasa yang manar itu oleh panang ni ritajanna Muhammad kemakran Nabi mukung Allah subhanahu wa ta'ala na hadis qudsi betuan minit de Muhammad tu ku pancaji ni itu sinin na siwa-siwa maka dato ku paima wala ko cammi kali Muhammad na iku na tangga manana kulina atau tu dipancaji maka dato upaima upancaji ke Muhammad na karena iya dan dia upancaji siwa-siwai na karena itu iku na nasi Muhammad pangulun na siwa-siwai iya naritu kuan na siwa-siwai paparingan panasaini nyawai alena tawi apa nomor sedi ruh sultan nyawa arun kalita nomor 2 ruh jasmani nyawa monroe ri aleta ri jukue ri darai malebang ri watak kalita nomor 3 ruhul mislah betona nyawa pada tahu de asilai ngeta iya naro laulolan nare kuman nipiki nomor 4 rohani nyawa mapacini iya nama mekok realita iya sini umat selamal bikin ke hadre apa ni mereka cemat kedayo nyawa sifat nama kontara miri turi tubuh nareko capuk ni waktu nama kontara melok ni lisuri ame mengenah ungkatu mak kedayo nyawa lakain ni tubuh ni to sir tubuh bini na nyawa angkatu mak kedayo nyawa puan ni ritu tubuh jadi sedini tandra nariku milik pada liu siri pamasina pun Allah subhanahu wa ta'ala ia naritu umrok sedih nariku sisili ni pedik na nyama sulbiyai betuan na melok ni tu makedek sifat tu na tanay ridi lahirna betuan na si pijak ni uli na juku nomor 2 narik periparape lilai mende ri elang-elang ni nadena nama gelek pinat dingni makedek ni tu sifat tu na wai ridi lahirna narik kumapusik ni palawangan na anyin na yororita tawi nomor 3 narik kumak betul ni pareng kalingai makedek ni tu sifat tu na ayin ridi lahirna narik kulesan ni mula jajinna marukatoni masinana ang karang-karing ako ripok-riposik nomor 4 narikutat din ni majasuloy magkaddi nito sifat tu na api lahirna
mapalaki wali ni risidiyaro alipai saya satu firtutan ramat yang baja sanga di nang kasak dateng kalinga si paca purasak damayro onro belana tu masak dai tan rasi tahu mani umuruta memakon tarak nyawa itu gue nareko matengan misa dai reng kalinga tan rasi ulam maritu umuruta nareko angkan risek de bolai sak dai reng kalinga tan rasi minggu maritu umuruta nareko angkan rilal bolai rosak dai reng kalinga tan rasi somani siunir itu umuruta nareko ria tawi macaka reng kalinga ya rosak dai mati asuki itu ya to si nareko ria bewer yang kalinga macaka ya rosak dai angke itu matewan ni papangeran nareko mateng ria tawi pareng kalinga ribace makada cammi teru ko ria Allah taala nareko mateng ria bewer reng kalinga ribace makada parmata intak ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini umat Islam lebih kunti handre gangkana masuk ni tubuh alusukta atau ali alusukta be asil laingan na tapata nama beri na isyarat nariko napain rei indok jarinna na inapalnya utul subuh tuli alisuari pamasin pung Allah subhanahu wa ta'ala nariko napain rei jari pak jelok na inapalnya utul loro tu rilisuang pamasin pung Allah subhanahu wa ta'ala nariko napain rei jari datum na inapalnya utul asrat turi amatiam nariko napain rei jari pak cicingan na inapalnya utul mangaribi tu rilisuan ngiri pamasin pung Allah subhanahu wa ta'ala nariko napain rei anak jarinna inapalnya utul isa tu rilisuan ngiri memangeta sini umat Islam lebih kunti hantare nariko macawe ni ritu mate engkan ritu sadan na malaikal maut ri engkalinga makda inna kuqamita hukubunaka wa katibannati jannati sini umat Islam lebih kunti hantare paperengar apa ima riwatut ta engkar dalang adanga tapagawi yang itu sikirita nah saya sendiri itu torekat mu'tabara malebi riala paperengar rialang adanga mula-mulana yang itu sikirina tubuh la ilaha illallah itu si sikirina ati Allah Allah itu si sikirina nyawa yang itu huwa itu si sikirina rahasia yang itu rapakan na yarega dupana la ilaha illallah asing itu Allah ta'ala tubui ridi syariah iri nabi nyato si Allah ati wiridi rupa Allah ta'ala tareka iri nabi nyato si huwa aliwi ri Allah ta'ala nyawa iridi hakika iri nabi nyato si rahasia iri Allah ta'ala taja ngiridi ma'arif iri nabi saya satu itu tareka makdai riwat tumadamu rilalenna ko ismun jalalah maringeran paringeran langsung iwe rifakkarili ismun jalalah iya naritu Allah asenna sakna ko Allah subhanahu wa ta'ala carani raja kui iya naritu aliku iteton ritu buka sarata lamun mamulangit teton riatita lamun maduai teton rinyawata hai teton dirahasiata makuni nariasat kemasarang atai si bawa kuangi terima kasih nupung Allah ta'ala lina akuram malabi wa huwa ma'akum aina ma kuntum niru pung Allah ta'ala menasi bawa muki tiga angka nainapa ni risarakum makda tubuhku lenyap makubur di atiku lenyap makubur di nyawaku lenyap makubur di rahasiaku lenyap makubur di Muhammad lenyap makubur di nurun lenyap makubur di pung Allah subhanahu wa ta'ala nariku parlui rikubur memen ya leta rikuburu na kuburukan ini masalah lebih kunti hadre nasi satu pir itu tan ramati perlu dia jopui terima kedana
sempajang alena tubuh nari komita ni pada karanje camin rilalenna ang kita pata malulupulana tan rapatapul manis seumurutta patapul tu sona tu nyawa tak rikuburu nain dari langit mamulangi sempajang alena tepe nari komita pada lampu lilin riasat na ulunna materuk min dari langit tan ratellupul mani eso umurutta telupul tu eso na nyawa rikuburu tak nain dari langit maka dua itu si sempajang alena misalnya ni nari komita ni pada itelo rilalenna angkai tapana malolopulana tan rana tan rasa 10 mani 5 asona umurutta 10 tu ritu 5 asona nyawa tak dalam kubur napain rikong Allah Ta'ala rilangit maka telur itu si sempajang alena akal ni nari komita ni tajam masuk poleri buna tan rakitu ngesama ni ritu murutta itu ngesotoi nyawa tak rikuburu nain dari langit maka pai itu si sempajang alena ati sanubari nari komita ni tajam masuk poleri posina mapada ulah 10 paumpona tan ratelung ngesama ni ritu murutta telung ngesotoi nyawa tak rikuburu nain dari langit itu susungi kemudian sempajang alena nyawai nari komita ni pada busa-busa ulawang tetor ripallawangan na duai anyita tan rasiso mani siwani umurutta sisotoi siwani nyawa tak rikuburu nain dari langit maka anengi ni tu si sempajang alena rahasia nari komita ni pada para mata intang cari lakila tan rasi jamma ni ritu murutta si jatoi ni ritu nyawa tak rilana kuburu nain dari langit maka pitu itu makuni saisan napak disengna tu pandrita betul pahanna riasengi hakikinna amatiangi rahasiana amatiangi yarga bahasa tasawuf sini umat selama lebih kunti hadre nari mundin nari tu tajukui made cimmak kedai nayruman ni kuan namu pari Allah Ta'ala la ta'yum angkatu makdala sauti wala harfin tanya sadatan atau huruf gangkana talimbani lauri indota siliu ni manin naurwane manjajin itu calo tahu nenia rupa tahu aga genna ipatapulo ninna rialeng nyawana indota makuni rupana iya gambaran lagi nutfa asana dia patati sangadina mani campur aga genna ya rohuna waninna silaun darah doni dise makuni bentuk nah itu saya gambar nah alaqah asanna genna isiratu 20 waninna jaji ni huruf alif tetong doni itu sulbiai buku aleke yena itu alla lengenna tuoi manasani huruf ha makuni bentuk nah mudah gasanna genna isiratu 60 waninna rilalanna nyawana indota angkana ulunna jarinna babuana ajena radde ni rilalanna babuana indota silaun kudra irada nepong Allah Subhanahu wa taala makuni bentukna yehe tapahan gare nanya to si riwatu ripat tamakna na nyawa makuni bentukna yehe naya riwatu makke nyawana na maloli suniritu nyawai magang kaeda naya nae de pa napina dipet di watiro na sabab de pagaga dosana dito pa na wadi lolongan nyaman na sabab de pagaga amalat na dito ya naya riwatu sokut na umurna ana aloloyro asira ulenna asira asona asira jamna asira menitna asira detikna hijrani boleh ri alamur rahim nalau ri alam syahadai jadi pada hakikatnya yoro nyawai lecek-lecek mi boleh risi di alam nalau ri alam lainnya bicarana nariko napalecek nyawai Allah Ta'ala lauri anak loloi matampun itu indot tak senai nariko napalecek nyawai lauri dino makiana ya senai rindota nariku napalicci nyawai lauri alam barsa mati ya senna nariku napalicci Allah Ta'ala nyawai lauri akhirat dipatokung ya senna puleri rilale kuburta
Jadi nyawa itu akan bertanggung jawab di hari kemudian. Nasabah anu angka riba angka, anu tu riba tu. Ya, tapahang madici makdayro cayana maninna roani maputi nasaba asalanna poli ritajanna matanna soy. Ya tona nama kedoro urat nayan itu oraniwe. Niatosi tajanna cayana maninna makunraye maridiwi nasaba poli ritajanna ulengi. Ya tona nama dara ulang pulangnya dari tu makunraye. Ya tona itu nama meme rita kido nama makunraye. Sini umat Islam lebih tungkai hadre. Selanjutnya tajuk kuma dece. Naya asalan narupatawe ia naritu rapatan nama kedak wadu wadi manni mannika. Naya istanana mannika ia nak kuyuri utai. Ri lalenna otae linro. Rilalenna linro minyak. Rilalenna minyak nur. Rilalenna nur nurul akli. Rilalenna nurul akli hijabun nur. Rilalenna hijabun nur. Oniro monro mannikai itu. Naya mannikai riasengi hidayatul amanah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Naya mannikasi tepi mailo jadi tatampu riolo riambota patapula sona. Na pitunges sumanikai ri istanana no ni ri cekongi. Pitunges ri cekongi no ni ri dadai. Na pitunges ri dadai ri warwaroe no ni ri posie. Na pitunges ri posie no ni ri sulbiai. Na pitunges ri sulbiai no ni ri katawangi. Na pitunges ri katawangi talimban ri parimanan na indota na riasen na ritu toro ibu. Gangkana tatampu niri indota asira ulanna asira asona asira jamna asira menit nasiba asira detekna naya riutu ganna na patapula asona ribabuana indota mapisau niri tumadara ulang pulang nasaba tasampu ni parimanan naman nikah patampulang ni man nikah ribabuana indota riwarungan niri tu nyawa poli pong Allah Ta'ala yang niri tu nyawa rahasia na pong Allah Subhanahu Wa Ta'ala naya Andrena ia naritu ananae dalam babuana indokna ia naritu darah ulang pulangnya lima ulang asira asona narapi ini watunna jajanai na ia naro darah ulang pulangnya mak diolo ridek napa nariwarungan nyawa ia to naritu najaji ya mancaji darah nih pasir sini masalah lebih pun hadre. Yesus yoni mannika tatampu niri babuana indota hu sikirina. Ya, telunges we tatampu tatampu innallaha sikiri naritu patapul sunata tampu turabin nur sikiri naritu patampu lengi patang ngeso ya subhanallah sikiri naritu eneng ulenna eneng asona alhamdulillah sikirina arwa ulenna arwa asona Allahu akbar sikirina asira ulenna asira asona inna ana amanna sikirina ya bona ye inna ana amanna sakda pamulan narupatawi sini umat selama lebih pingke hadre nari mundina tu tajipui madicing naya mani kae kona mupa rikatawange wakdu asenna di tengah nai wakdi asenna di capak nai mani asenna talembana na riparimanan na makundraye mani ka asenna jadi ni riasen nur Muhammad atau yang mutu riasen ruhul idafi yang mutu riasen jahadah ni atau si asas hitungan naman ni kamatak matikewe yang itu riasen ni asya atau al-ashik ni atau si asen riali naman ni jaji yang itu burhanun ni atau si asas hitungan na man ni tenjaji ia naritu riasengi imam burhanun iya
sini umat selama lebihkan ke hadre tajupur itu marici paimam makadai naya riwatu nafasi gesok nana sifat tuono pong Allah subhanahu wa ta'ala sifat akar kena Allah subhanahu wa ta'ala ya nana puadana kum fayakun najajina iyamanan na siwai igana 10 arwah 10 nikaya mak diulo ina pancaji tajanna Muhammad si kira-kira 10 tahun sebelum dipancaji ini tak Adam alaihissalam sini umat selama lebihkan ke hadres buang ke mereng kalinya narimun dinar tu tajaku mari cemak kedai naya hakikin nasi engkamui pun Allah subhanahu wa ta'ala si bawa Muhammad ia tu naman nasaywi tuwe ia na puasa tahu masuk mutamai ia na puasa Muhammad nuk mindre ia na puasa Allah pano paindre ini ia na puasa Jibrilu pawaingi masuk mutamai manasani ada sisengi Nabi Adam watakaliwe Muhammad nyawa Jibrilu sumange Allah Ta'ala puasa tuh Nabi Adam adanna itu Allah Ta'ala Muhammad adanna adie Jibrilu adanna nyawai tahu adanna itu nafas Allah Ta'ala adanna itu rahasia sini umat malabikung ke handre pergili si paima adai manasani puasenge junnu satinja baratemu toba sempaja cahada Allah Ta'ala puasa satinja Muhammad puasa junnu Jibril puasa toba tahu puasa baratemu malaikat puasa sempaja Allah Ta'ala masuk pak dupa rupa alena ya, na puasa na cahada na potame alena na puasa ni sempaja na palebang alena na puasa na baratemu na panoi alena na puasa ni junno na paindre alena na puasa ni satinja manasani Allah Ta'ala muamal leban rilalan risaliun rigili si paima masuk ina cahadaki alena mutamai malebangi na baratemu ritualina mamakoi na tobaki ritualina no ina junuki ritualina mindre ina satinjai ritualina manasa Allah Ta'ala mu masuk mutama realita na manasa no mindre realita na manasa malaban rilalun disaliun na nariko na pasiwa nikmati pong Allah subhanahu wa ta'ala alina Allah Ta'ala si bawa atanna mati ni rituasanna nariko mati ki malebangi ri Allah Ta'ala nariko tuoki malebangi Allah Ta'ala ridi jadi si sulle mui atai na puangi si pakaangka si palindung betuana si engkamui Muhammad na Allah Ta'ala tuo yuri laleng engkai risalion de yuri laleng mati makuniro mati nariko na pasiwai alina Allah Ta'ala riya manenna siwai majepu kiamat ni ritu asanna ancur ni iya manenna siwai sangadina sakna mani ritu pong Allah subhanahu wa ta'ala sini umat selama lebih pun kayak hadre iya jadi iru apa je pungir pong Allah subhanahu wa ta'ala gampang-gampang susah sebenarnya iya sinina umat selama lebih kung ke hadre sebuah angkai maring karinya ayene si di pijepu nariko meluki paham madi cingi yang itu engkan nopong Allah subhanahu wa ta'ala saisan itu dialona Nabi sallallahu alaihi wasallam si bawa sahabat maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar pikugi pakitamu ri Allah Ta'ala rimun itana siwa itu maka di Abu Bakar rioli wita puaku na inapa wita siwa maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam iko na matu cemme ka amaure nariko matiko na karana mo pariwat na nyawa masuk mutamai
Maka datu si Nabi sallallahu alaihi wasallam ri sahabat maka dua oh Umar piko kita muri Allah Ta'ala perintahna siwa-siwa maka di Umar masamang wita siwa-siwa na wita tuni waktu maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam kuna Umar do ko ka walu ka narik mati ka nasabab mufarad na nyawa masuk mutamai makutana si Nabi sallallahu alaihi wasallam ari sahabat makatul makadeus ma piko gato si pakitam muri Allah Ta'ala rimuitana itu siwa-siwai maka di usma witai wakku rilalenna siwa-siwai maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam ikuna nase usma sempajangi ka kumati ka na karena temu pasaran nari tubuh si bawanya wai maka dato si Nabi sallallahu alaihi wasallam ari sahabat maka pae iana tu Sayyidina Ali karramallahu wajha maka de wali piko kita muri Allah Ta'ala rimitana itu siwa-siwai maka de Sayyidina Ali takuitai na siwa-siwai sangadina waktu mi bawa wi dari lalna itu maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali ya cocok to batimu mapijepu makita laur pun Allah Subhanahu wa Ta'ala kupasekku makda iko nama tu pasuru ka narik kemati ka na karena pemupapin rana ritu iya naritu badang sini umat Islam lebih kumpi handre nari mundin naritu makutana tu sahabat apa lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam makda suruna Allah Ta'ala piku katosi ya pakita tak lauri Allah Ta'ala makdai Nabi sallallahu alaihi wasallam niyatu sirya pakita ku lauri pong Allah Ta'ala wite aleku takwite kwaku wita si kwaku takwita si aleku agar itu nade asilaingan atau masompai si bawa tauri sompai sini masalah lebih kung kehadre tongen ni hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam makda al-abid wal ma'bud wahid betul na niya to masompai si bawa tauri sompai si wamur itu nikia pahangan na ye makda yero to masompai si wai na yero to tauri sompai si watui ye makri paimeng an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka betul na sumpay pong Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan muitay narikude mulle mitai majepu yakin iko na itako maka dato paimeng khalaqal asraru ala suratihi betul na upancajiwi nyawana nyawai nawalai alimrukan maka dato paimeng man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in betul nak nigi tunga-tunga miseng Allah Ta'ala majab umat tentu niritu naitanna Allah Ta'ala resewa-sewai sini umat selama lebih kumpi hadre makun berjilisi paimeng makdanna Nabi sallallahu alaihi wasallam nayalun tarakna kubueri inu iya naritu naya watak kalewe mutama iri lalenna ini nawai mutama iri lalenna nyawai naya asanna Allah Ta'ala mufalauri asem ilukna Allah Ta'ala mufalauri iluk awatanna Allah Ta'ala mufalauri awatangem pakitan pong Allah Ta'ala mufalauri pakitamu peringkelingan dari pong Allah Ta'ala mufalauri peringkelingamu nasifakna Allah Subhanahu wa Ta'ala mufatama di nyawamu nasakna Allah Subhanahu wa Ta'ala iya naritu mualimrungi iya naritu riaseng atai malindun ripuana ya nanariku makuni we atikata dekna ku dosa kenaki nasaba atin naman ibawa maka siwal law di Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat maka datoi pimun Nabi sallallahu alaihi wasallam nayalun tara napakasi wiangi iya naritu nakasiwianna siwa-siwa lauri siwa-siwa lain wa inna landro alimu makasiwiangi rinyawamu igau itu gue na sebab perintahna nyawa naya lahir rengi iya naritu
lanro alemu makasiwiani wiri sakmu na iya sakmu dikasiwiani na karena majukunna kau boleh wiri sa'i. Jadi pada hakikatnya matajan diri makda atai mua makasiwian dunia wangi mua ribu rikasiwian. Sini umat Islam lebih tinggi hadrik. Saya sini bima pejabu dialona pun Allah Subhanahu wa taala lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkedai Muhammad aga ubaca aga toki baca nari kumalinki maka dia Allah Ta'ala baca asyhadu an la ilaha illallah naku baca tu iritu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia beriman Allah Subhanahu wa taala ia naro tungut-tungun atau Muhammad isetoi naya tapi sakmu itu nia sifatku naya watue sakui sifatmu maka dana si Nabi sallallahu alaihi wasallam kadamaju maka dia Allah Taala ia na sakmu tapi sifatku nia watue sakui sifatmu na sabak melu kari sompan ia apa sompah melu kari jopui nariga majopui ka nong panca ini aliku dalam aliku ia naro nasaku iwat tue nasipakmu na iya tusi nasakmu tepe nasipakku iya nasabak ia muas sompai aliku ia untung masih wi aliku ia naritu nong panca jiku Muhammad mupakan kakak. Sini masalah lebih mungkin antri makanya si Muhammad magi mupancajiku muasni alimu upakan kaki buang maka dia Allah Ta'ala nasabak ia muapancaji aliku naya engkamu Muhammad engkaku tuiri maka dia Allah Ta'ala oh Muhammad iseni wajibui engkamu kuiri asa tungut-tungutku kumu tuiri turia naya nasaku tuiri kaumu naya sifatku tuiri makokmu naya rupaku tuiri atekamu naya atekaku tuiri kumu tuiri turia naya nasaku tuiri kaumu naya sifatku tuiri makokmu naya rupaku tuiri atekamu naya atekaku tuiri naya atekaku kuiri api jopum naya lahirku kuiri kidomu naya ampeku kuiri lempukmu naya ammaseku kuiri adatungemu naya taleku kuiri pakitamu naya arat dekatku kuiri nyamekini nawamu naya onrokku kuiri alusuk na alusue nariko miloki sita pigauni deceng nariko meloki sibakadada tetongan itu sempajangi nariko loka muita ite riolo siwa-siwai nenia nariko loka majupui ajupui riolo watakalimu ini tunak terpong Allah Subhanahu wa taala dilana akram lebih wa fi anfusikum afala tubasirun dalam diri manusia lengkap api jepung sini umat selama lebih kung ke hadre tongen ni adanna Nabi sallallahu alaihi wasallam rimak kedanna man arafa fal syahidahu fi kulli syai'in betul ni kini misengi Allah Taala majepu matentuni naita Allah Taala risiwa-siwai itu makripi Allah Taala lana hadis kursi betul na wala ku camim dialin Muhammad naiku na tanga yamanna turi pancaji ana anta fihi wa nahnu anta wa anta huwa wal kulli fihi betulna naya iya ikumu arilaleng naritu naya ikeng ikumu naya iku iya muaritu tapahangi sulusurung malebiku makde ada sandre ma'asyiral muslimin rahimakumullah.